плават заринати души. 10 месеца преди да ги открият в старата кабанария. Още 10 месеца докато започне погребение. Хората в това село имат странно поведение и прави впечатление, че се ражда по един слуган на всяко поколение. Но за тях това няма значение. Залезът е кървав, нощта започва да бърва. 6 часа от сега последният влак си тръгва. Vælte Peter Pile sækkekælen mand til sig. Kan kakkelakker bide fra sig. Kronen er lavet af rester, bræs og kød i stræmler. Se det dingler side om side med klippet finger. Tingelinge pænt det stinker. Pelle Jimmy Kasper død. Betaler bøden, søde drenge, grove mænd, fiktiv i skolen, tog deres hævn. Det meste tæller sjæl for ham, som aldrig bliver